Hi everyone, welcome back to my another video. So mayam ngasigi mukbang se kai haini exam special dinner tre aduga su koi meitei gidi asangba uti haise yamna hainaba potne ba koi meitei gidi aduna siga asangba uti ona tawre sise mahi yamla ngandare mahi do yamna chiladi ai chabda hainade abaduna mahi sum khara kunghale sise yamna de laudre ai yam lotion kai kana ni kona lemadi chabu sunam dina lemdina kai kana ni duna yam laudre aduga sigana asang bauti tau bada sasnagi mana do khalem hobodo adu khara se kangau ngauraga adu matata yongchak marusu angobani yongchak marusu angoba thame yengbiu mayam seni aduga sina asang bauti focus soiba asang bauti thongba aduga siga alu ametpi khara thame smaina hawai chawai charadi ametpi khatang saradi hawi ko morok sana aduna do chakka je galawra ngasi yam rodre do mayam video se hawrasi video se yamna sangadi kwak se ngasai de khongalai ni ado video se hawrasi video se yamna wari ngangadi video do mayam khara noise sing se khara ignore to biro ado video se jamna lens se yam sangadi mayam su boring hoy non subscriber na yam ya ba yengi se gi channel se ai video sing se subscriber su sum yengi ba ai notification lakpa ga mayam na yengi ado ai khangi ado non subscriber na su yami non subscriber na yam ya ba yengi se non subscriber khara dei ado mayam punamakta ai request na haijari ado subscribe khara to biramu aduga share se to biramu ado ai makeup look se mukbang se to bai da makta makeup look to banate ado hawrasi mayam video se start to dingai da ai channel bu like share subscribe follow to biramu aduga ai insta su follow to bi mayam ai insta da video upload to jai nungti gi reels gumba khande story upload to wi ai live ki nungti gi update bi amako ado follow to biramu insta da ado hawrasi mayam asangbo uti se khara mahi kunghale ngasidi yongchak angoba alo sasna mana su angoba ni mayam ai video de yang di nga bako aduga subscribe to da basa yam ngate full support to biramu subscribe to biramu yamna hawre mayam mayam ai thoroi thoma chani mana di lora me bakwa aro thoroi jo phangde chani mana di lora me kai to ne phangda ina sa phangte
hầu rồi Mẹ ngasi deh cak yam lau deh, kaji na deh ngasi cak si yam caning deh bako. Hadi kaji no deh ngasi di jam na lam deh bako to, lam deh bayi na lotion na mayam lotion na kana deh bako. Uti thong baga yung chak maluga may piga what a combination hai jo kuha ma hao đấy mà xong mà uti thong mà sao vậy thọ tao lúc phá mà masih aku ceritain nah asam uti thong biểu ai bây giờ xem đôi những cái nó thong rồi này hao rồi yam na hao rồi do mayam ai phusi chaja loi jare ngachi gi se yamna video se sang de basum short oi de kaina ring se chahin jang choi lik na lora yam lo dre lemon na ki kane hena du ngasi jamna chak sulam dre ba ko aduna sum lik na lore ado video se ga sum lo jan jara ko mayam do nunga bi bata de gi channel bu like subscribe to bi mu soi dana aduga insta da so follow to bi insta da follow to bi na mayam haning ba wa so hang ba ya ni ai connect oi ba su nam gani or dm soi dana to bi mu insta da so ada comment to bi mu mayam du nunga bi bata di ko tata bye bye mayam